mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera, ubwo ni hari yuvuye mu mujyi wa Kigali. Ku myaka 77 y'amavuko arashinjwa gusambanya umwana w'imyaka 13 y'amavuko. Banyarwandakazi, nitwa Eric Nshimiyimana. Iyo ngeze kuvuga izi nkuru zo guhohotera abana bakiri bato, nkavuga izi nkuru z'abana bafashwe ku ngufu, nkumva umuntu w'umusaza, umuntu w'umugabo yagiye ku kana kangana urwara, umutima wanjye numva ufite intimba n'agahinda. Gusa nubyumva umenye ko ari Bizima TV Rwanda muri kumwe, ubuvumbuzi, siyansi, amakuru agezweho ndetse naciye ku itangazamakuru bitandukanye. Bwiza.com ku itariki ya 12 umwaka wa 2025 bisohoye iyi nkuru ivuga ko ku myaka 77 umugabo arashinjwa gusambanya umwana w'imyaka 16. Ubu ushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata dosiye y'umugabo w'imyaka 77 y'amavuko wasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka igera kuri 13 y'amavuko. Umusabiro wa gufungwa by'agateganyo. Ni icyaha ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru bivuga ko kandi cyakorewe mu kagari ka Gihembe, umurenge wa Ngeruka, mu karere ka Bugesera ku itariki ya 27 Mutarama umwaka wa 2025. Ushobora kwibwira ko wakoze icyaha nta muntu uri kukureba, ukibwira ko byarangiye, nyamara ubutabera burakomeza gukurikirana. Icyaha cyo kwica, icyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure ni ibyaha leta y'u Rwanda yashizeho bidasaza. Guhohotera umwana muto ndetse no kwica ndetse na jenoside ni ibyaha biri mu mategeko y'u Rwanda, ni ibyaha bidasaza. Igihe cyose nushaka kumara imyaka 35 warihishe uzagaragara. Kuri uwo munsi rero ngo uregwa yasambanyije uwo mwana nyuma yo kumusanga akina n'abandi bana ku irembo rye. Abo bana kandi bandi akabaha amafaranga 100 y'amafaranga y'u Rwanda ngo bajye kugura biswi, akamusigarana uwo mwana. Yamwinjiranye mu nzu, bamara kugenda akamujyana mu cyumba ahita musambanya. Yabahaga amafaranga 100 yonyine, amafaranga igiceri cy'u Rwanda niyo yahaga uwo mwana. Abo bana baga bari kumwe nabo ubundi bakagenda, ubundi agahita musambanya. Umwana rero wakomeje wahohotewe byagenze gute? Umwana wasambanyirwa avuga ko ari inshuro ya kabiri uyu musaza yaramusambanyije, ndetse kandi hari n'umutangabuhamya wemeje ko yabonye uwo mwana asohoka mu cyumba cy'uwo musaza cyangwa se aho umusaza aba. Ku ruhande rwe ariko uregwa ahakana iki cyaha akurikiyeho nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Icyaha cyo gusambanya umwana, ese umuntu wafashe umwana ku ngufu cyangwa se wasambingije umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure ahanishwa iki? Ese amategeko y'u Rwanda avuga iki kuri uyu muntu? Icyaha cyo gusambanya rero umwana giteganya kandi kigahanishwa ingingo ya 14 y'itegeko nshinga nomero 59/2023 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu mugabo ashobora kuba yahanishwa, yamara guhanwa akaba yanafungwa hagati y'imyaka 25 n'igifungo cya burundu ndetse n'ihazabu y'amafaranga ashobora gutanga y'umurengera. Bugesera rero ngibyo bimaze kubera kuri uyu mugabo, ngibyo ibibaye ahangaha. Umugabo uhohoteye umwana w'imyaka mike cyane rwose, ariko reka twizere ko ubutabera buraza kugira icyo bukora. Tukiranga ku kinyamakuru Bwiza.com n'ubundi kibyutse cyandika n'ubundi aho muri Bugesera
aho umugabo yafatiwe mu cyuho ateka kanyanga. Murabizi ko gucuruza kanyanga cyangwa se gukora kanyanga ni inzoga zitemewe mu Rwanda. Muri Bugesera n'ubundi polisi y'u Rwanda kufatanye n'inzego z'ibanze n'abaturage mu karere ka Bugesera yafatiye mu cyuho umusore w'imyaka 21 y'amavuko wari utetse ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa kanyanga. Yafashwe ku mugoroba kuri uyu wa mbere tariki 10 Gashyantare ubwo yari amaze kwarura litiro zigera kuri 30 zayo yiteguraga guteka indi muri meraze yifashishaga ingana na litiro 80 zose. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Superintendent of Police CP Hamdan Twizeyimana yavuze ko uyu musore yafatiwe mu mudugudu wa Gahwaji akagari ka Kibenga mu murenge wa Mayange biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati abaturage batanze makuru ahagana ku isaha ya saa 10 kuri iyo umusore ateke kanyanga mu nziwe. Bakimara kubona ayo makuru rero ku bufatanye n'inzego z'ibanze abapolisi bahise bajyayo basanga kuko uwo musore amaze kwarura litiro 30 zari mu majerekani 2 yiteguraga ndetse no guteka iyindi niko guhita atabwa muri yombi. CP Twizeyimana yongeye kurira abishora mu gukora ndetse no gucuruza ibiyobyabwenge kubireka bagakura amaboko mu mifuka bagakora ibi itabateza ibibazo cyangwa se bakanakora ibateza imbere. Yagize ati ibiyobyabwenge birimo urumogi, kanyanga n'izindi nzoga zitujuje ubuziranenge uretse kuba byangiza ubuzima n'intandaro y'ibyaha bihungabanya umutekano w'abaturage nk'ubujura, gukubita cyangwa se gukomeretsa, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ikorerwa abana n'abandi. Turaburira kandi aba akomeze kubyishoramo uko babireka bagakora imirimo yemewe ishobora kubateza imbere kuko bidashobora kubahira abakora ibi. Yishimiye kandi batanze amakuru yatumye iriya kanyanga ifatwa itarakwirakwizwa mu baturage, asaba kandi abaturage muri rusange gukomeza ubufatanye mu kwicungira umutekano bakumira ibyaha. Uwafashe kandi n'ibikoresho yafatanywe yifashishaga yashyikirizwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Mayange. Kanyanga kandi yafatwanye imenwa mu ruhame nyuma yo kwibutsa abaturage ingaruka zayo ku buzima. Iteka rya Minisitiri rero nomero 001 akanyerezo 2019 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo, rishyira kandi inzoga zikozwe mu buryo budakurikije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge mu biyobyabwenge byoroheje. Ingingo ya 263 y'itegeko nomero 38 akanyerezo 2019 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nka byo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, abakoze agateze cyangwa se abakoze icyaha gihanishwa kandi igihano cy'igifungo kitari hagati munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazaba y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atageze kuri miliyoni 10 kwiyobyabwenge ibyo ari byo byose byoroheje. Ngayo nguko Bugesera ikomeje kuba kasamutwe. Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Bizatu by'u Rwanda muri kumwe. Komeza ukore subscribe ukoresha ku biganiro tukugezaho bya buri munsi. Nanjye neguza nawe utaha.